Biyag ti tao. Ne, da kayo naggayam tatang. Sumrek kayo Ay, uray jak mo muna gay. Tagawit akbit ladagaw, smilein anak ka. Umay ko ladamagay no, nagswildukan. Agbayad manan ni ading mau, iji pagadalan da. Ay, wan tatang. Nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw, ti timing ka, anak ka. Manuti bayadan ni Jake ayan tatang. Itid mo aminan aswil daw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak daw. Ay na, anos ka anak ko Taumadanin ti pa nagturpos jay aden. Inton makaturpos, tulungan na kan tumait. Agiskwila kan tumait. Ay na, saan nyo napanunutan dayta tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay aden. Tultuloy mo ti kinasaya at mau Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamat, my lane. Awan pa'y maramraman na masweldom kas babaunay. Okay laan anti, tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay. Awan ka din planaw mamang ituloy iti panagadalmaw. No tulungan nak ti kapsat ko inton adan trabaho na. Pagyamanak anti. Angam no saan? Okay laan. Tinapatag. Makaadal ni Jake. Ay na. Nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma. Tanasaya at to ti pagtungpalam. Nukasta, adan trabaho, Jake, anak ka. Adan tatang, mangrugiyak ka rin nagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak ka. Nay, di naklip-lipatan ito nagswildo ka, anak ka. Wan tatang, kayon to ti pang tanak iti umuna sweldo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mo't iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabaing nag-eskwela nga uray 30 titawin mo? Saan na ka mabain, tata? Ay na, saan na ta adal-adal? Saan na balay? Ta nakaadal mo tanya kabsat mo. Ken awan pagadal mo. Pangalaan tayo kumaiti bus-busan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang. Agabrod ka langay. Tadakdakkel pa'y ti sweldo mi abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat ti abroad a pagkatulungan. Kasladyak ka ba ulang ti mayadayo kada kayo, tatang? Ay, kabailam. Apay kita sa anay. $1 ti sweldo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramidin tayo. Tapno makabrod ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatana katupusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nagdapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwela? Saan siguro, kabagays? Ay na, kabagis. Di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramidag. Tabiyag mi day tao. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangan mo't aminan. Ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin ka ni Mylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos, tinaigaman na sweldo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo tasi ka tinang padakkel ka ni Maylay?
Si Kaya, tinangpakpakan, kinkuha na. Ala, jak agsaon ka ba, guys? Lipata mountain na ibagak. Oh, adto iti kwarta, manang Maylin. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na. Taday talat na batin iti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusa. Okay? Kumusta di pa nag-apply mo iti abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pa ila ti kukum ngay manang. Rugya mo na ti agipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na kaano agabroad ka manang. Jake, Dakkel to ti sweldo mga misyak no kaskasano manang. awan pa'y magngarod kwarta abos-bosek, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo ah. Nakasarita ka, di pag-utangan. Inakalain na, inton bigat, tayo utangan ka kwarta, para iti panag-abroad mo, Maylay. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin bus-busan manang. Tatang, kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Ay, kabalam. Apay kindi na saan? Tsak amo nga usaran dagiti high-tech agamit ta. Isuro da kamay. Ag-training kayo, Maylane. Tatang, Ala, agsagana ka. Karugyamon ta agipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko. Kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Madanaganak paikit din. Makasangit ka mayadayo iti pamilyak. Panawak da tatang kanti kapsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigadak. Tapno makatulong ak iti pamilyak. At datayaw dito'y airport, Maylane. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta no agsweldo ka, ha? Ipawit mo adagaws. Tagor umray tay babayadan tayaw. Wine, Tatang. ipawit mo kid di amin na sweldaw. No, makaurnong ka. Siyak tagor daw, marakin ka. Apay ngayon mawag ka, Maylane. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y tatang? Apay nga rin ngayon mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahumhumsikak dito yun. Ay, OA kamot launa yan, Maylane. Agar aramiday. Umawag kan taon inton maminsan. Ito nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Sige nga ron tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldo, apaman nga ito ti amo. Rumbang laing. Tanay, tumakal ti porsyento na. Doon na mabayadan na dagaw. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naibagman ka nakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabaho dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano sak a. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang mau. Wano ti ngapsat mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Naala, agan-anan ka ditawan. Di mo baybayan ti salon at mo kaanakan. Masapul ang napigsa ka kanayaw. Tapno napigsa ka mo ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agan-anan ka kanayaw dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawatak ba yung arudayan, no? Adda kwarta, tatang. Panip ipanam iti sweldom nga Jake.
Awanan ti sweldo, tatang. Naibusin. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isong ay kandak man mait. Atoy, siya nga ribaw. Ayos, mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrabing. Saan pa yan alpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapana ko. Hello, tatang? Hello, Maylay. Tangay napayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin a sweldo. Padakkalan tayo, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita am iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw, day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw, di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom nita. Mapan iti balay tayaw. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkalan nyo ti balay nyo, kabagis. Wenman, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta na simbad ni Maylay na tumutulong ka na kayo. Rumbang la tumulong ah. Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanya. Ah, Nujak inampaw. Dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ga dimmakal. Iso nga itataad ng trabaho na. Rumbang langag, subalit ah. kabagis. Sana balay, kada papanan ti patpatulod na aswilto na. Ay, awan magkiti, kabagis. Madan to sagputan na abalay na. Balay mi ah, kabagays. Saan nala balay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan may bagbaga ni Manang Maylin into nagamit. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Well, imbaga ko, Jake. Nakaplanaw. Kaano yung agawin ni Manang, tatang? Ay, Jack amaw. Awan mo di bagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang nagbakasyon? Ah, ay uwi na niya. Sige, taibagak taw, intun umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pala makaawid. Mala, sa nabalay, na nakasipte, di kwartam, anak ka. At doon pakakit kita am. Malmalpasan ti balay tayo. Nasaya at ngarot no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay, kauwan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wait, isong agparti kamin to iti uray dwa babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay? Saan nga umdas ti may sa ababoy, tatang? Urang anak kaw. May mayat no dwa. Tapnusa na matukol ti aklaw. Kababay ta kaya payap. Tupitin mo ti sagana. O sige nga ro, tatang. Isaganam to tay pagkatang mi iti baboy ha. Maylay, wait. Wen, tatang. Masapul alap pa sa kakuskusan to yung bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalabang akon. Nagsapa ak nga agririing. Ngamkaslasaan amalmalpas ti trabaho. Ano sak ti trabaho dito ay kasbabaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na iti ngar aramidak. Barang mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Oray ampunak laang. Dakkelat ti utang ko anay mag-anakang kanitata. Taiso din ang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa'y kitin. Ang jak basta makapangan dito eh. Tada ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Pandangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylay. Ah, agad na tatang. Pangipawit kanto iti magastaws, wine. Manungay tatang. Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isayat, no da pakakitkitaan iti sweldaw, manakaw.
No sana masayang ti pagbambanugam di tabraw. Wan tatang, mangipaw itap to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Iyagyupin iti kwarta. Tay gatang ko iti motorsiklo. Ha? May mayat ti motorsiklo, tatang. Kamausar tayo, no dapapanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Mylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mawawag ah. Wan anti, tama kumikumak ngamin. At ang amin sideline ko. Isa adyang masangot i umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay. Daytoy anti, mayat latamot. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't kwa sorpresaan tatang anti. Iso at iyo ko maibagpagakadakwata ti panagawid ko. Ha? Ay katuan ah. Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan ka iti airport. Uray awan mangsukon kan niya ako nanti. Kabaalak man. Anya? Kaya't ko na makita tatang anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, agad ka nga ron iti panagawid mo, Mylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Mylene? Addakan? Uwan tatang, nagawid akon. Apay adi mo imbagbaga ti panagawid mo. Uwan atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga gawid kagaya may. Tapno linakdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang. Taado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, napayada ka untay damaw. Ngam dagitay si Marunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, nakurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan niyo diti balay ading. Nagdakkel. Kan, nag-cute style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito eh. Dahito ka di aday iti tanga? Saan manang? Silid ko day ta. Ha? Ayan ti silid ko nga eh. Ay, wano dito bangir. Silid ni tatang day ta, manang. Ha? Aday jay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. No makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni, nagbasit mo ti pinaarami di asilid ko, Jake. Ni, kit isumot lang na kay batugan din pawpawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patagdal ti balay, manang. Saan? Siyak ti adda naggastos ditoy. Ado nga amang ti kwarta ka nagastos ditoy. Ngamsi ka. Anya? Ni, Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. ha? Ulitag manang ha. Ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Nalusak to silid ko. Na nagadumot ti nakatambak agamit dito eh. Kan, awampay kama dito eh. Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin dagito eh. Nay! Apay nga irwar mo na kita, Mylene. Ha? Ay, uwan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tadi talaan, di mapalit ang pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Itapay laeng da kita. Nagsweldo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosa. Ay, anyamot tintikas daw eh. Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminayin, Mylene. Bisa nag-extend ka kung mamanan iti kontrata medya proud. Tatang,
Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasak mo't latag trabaho dito balay. Aw mo't trabaho ni Manang Maylin. Heh, awan pa'y ganas, mate. Sige, maturog ak matay. Anyan. Kaslaawan man ang patag ko kada tata. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. Kaya't mo, maturog kan dito'y balay, Maylin. Ha? Mabalin ka di, ante? Ay, katwan apay kita sa anin ngay. Agyaman nak, ante. Sa anak namin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupay ti nakatambak agam gamit iti unag. Ay, pinapudno na ngayon. At dauga ali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patag mo kang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw kong dayta ka ni tatang. Ngam inawawat ko latta. Taamok mat nga ron nga ampunak laan. Kan uri kaskasano. Impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Uwan ngam nawan kwartam. Saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat amo damat ngayon pawit ko amin asweldo kada kwada. Awan na pulos nagbate akwarta, auntie. Tapos ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mo itamay ka anakan. Mabalin mo ida nga ibabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan. No anya ti kayat da nga aramidan. Lako kong ti balay, tatang. Anya? Ne, apay nga, Jake. Saan Basta ilako kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang ak namin iti dakkalagatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta ka day? Damagan niya pa lang. Basta ilako tayo ti balay. Ay sulangan ti mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siya ti masoro, tatang. Uray niya't araramiday. Jak umandugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa'y lag, tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kit ipatawid yung tumod lang kanyak, tatang. Sana ya. Wayne, ngam urayam amatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan. Didak pa'y maawanan, mate. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pagyanan tayo nga raw, no ilako mo, alaman? Basta man jak, Jake. Saan? No kunak saan? Anya. Mayat kayo ano saan? Titagan! Kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anak ham kabagays. Ha? Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid iji balay. Dituyak bitin nga agnay. Kabagays, pangasim Naalala, katwanan Awan mo tagi parit no agnag kayong dito'y balay. Jak lain pagaraw. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagays. Kapulang iti sanikwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Atan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papeles ti daga. Ilako tayo ti balay. Ay, saan na mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal, tatang. Urahin ta kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ha, ay, umay dito'y ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutin na? Luray pagkaykay sa ata. Awan ka mo na. Patakak may tagpatalay. Nagalis ti dalan kit matumbagon. Kit agturungan iti bangir ang kalsada. Kabagays, ni Jake, naatalan. Intaray tayo sa ospital.
Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang itibangir a kalsada. Eksakto mo't nga na masabat na alugaan. Ay, tatang, awanan. Natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaan nga ipapatay na. Anak ko. Pakawanin na ko, ma. Kapo iti pagpakitakin ka iti kalabais. Tatang, Aklunay. Inlidliding ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko. Diyak laing pagaraw. May turin na gaya mapagaramidan iti dakais. Kapulang iti sanikwa. Yamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. lipatan yung tinapalabas, tata. Patpatgad kayo. Kat agyamanak. No maipatagdaklat ta nga uray awan kwarta, kamaitit ko kada kayo. Wayne. Ikarik. Saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabas. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Nanarigat kat nga rin ti panagbiag tayo, tatang. Nambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nadan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Biyag. Di tao. Hello, tata. Hello, Joker. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay, tata. Anyat kukom ngay. Apay, awan plano mamang sarunggar kadagit ti aginabi ti ospital. Ha? Kwa? Ipagam no saan ka nga interesado ti anak ko. Tapno amok ti aramidag. Ay, Kayat mo ti may daraw. ha? Ay, sana, tata. Sige. Mapanak iti ospital. Itamot lang. Lalaki ti impas ngay kong anak ta, Joker. Jessa. Ngam, apay nga itala nga umay ka dito ospital. Naggapuam. Wagan nak ni tatang mo. Sungay mayak. Kat, apay nga ruda na kami suot ka ngay. Asaan ka sigurado no putot ko na ita. Winusaan. Ibagaman nga min iti amam asaan ko aputot na ita. Tapno sana kaslasig siguro amang manmandar kanyak. Unay kamatan. Si kamat na talaga ti ama ti anak ta. Api akas ta ti bagbagham. Naglawag asaan lasyak tinagbalin anubium, Jessa. Dua kami. Juan, ngam nagsina kami ni Timo na anobyok. Sakbay nga ta napasamak ka data. Wen, numanyatam mo. Ang mga nagsinublan kayo, edi duwatan. Anyatam mo. Ang mga limlimad yun, relasyon nyo. Anya. Nagdaga sa talaga ti pagkit-kita am ganyak. Sa anak kay may dito eh. Tapnutong paam. Kita ka man lang. Joker, di na kami panawan. Agsubli ka. Talaga nga awanan ba hindi di lalaki? Talaga mutlaan na turod. Sakti kasarita na. Sana si ka. Tagayam ti bagbaga na ah. Saan na aputot ti apukaw. Tatang, Ngumanya nga min ti agpaisaw, Jisa. ni Joker di ama ti anak ko, tatang. Nasano da itan? Ti manaw ang di lalaki. Tinalikudan na kayo.
Suro ta kiji balay da tatang. Ay saanad, imparupa na lang arod kingkan asaan na aputo timpas kay mo. Arig na ng basura na ti mismo nga anak na. Iso adimon ikamat kingkuana. Tatang, Kabailan tayo asustintuan ti apukog nga uray awan day di alalaki. Talaga ka di asan mo aputot timpas ngayon ti kasinsin ko, Joker? Saan ko aputot dayay? Putot laki di ex-boyfriend na dayay. Pudno namin adon nga da napasamak iti nagbaitan mi. Saan ko aputot dayay? Kat, kasanon mo maamuan da nga da relasyon ta? Kat, anya ko ma? Sigurado, guraan da, Joker. Guraan da ta, ito ha. Ang mga nariribukan da ta. Awan bibiyang da. Saan kami mo't nagkasar ka ni Jessa? Awan karbangan da, mangriribok ka da ta. Joker, Oh my ka man, kidi. Takailiw ka una yan, Glory. I love you. I love you too, Joker. Basta di mon sublan ti sigod anubium ha. Saan to Apolos, Joker? Sini na ang tinobyok kapukan ka. Sikati mas ay ayatag. Diyak pagan ano day diya lalaki na babaero. Jakon pagan ano day chay alalaki. Sapay la ko ma, Glory. ni Glory akasinsin ko day jay ah. Glory! Papanam? Ako, di talaan. Ay, insan, mabit man laang. Sorry, ang dardarasak, Jessa. Ni, apay akas dyan ni Glory. Saan matasigod akas dyan ti kasinsin ko? Tunggal makita nak iti. Umara ko pa dagos. Kat kumusta ang nak? Ang amita. Kasla masinsinit. Kan, apay anak kadumog ang makisarsarita kanya. Di na maiparang dagiti matana. Mangitig out aklatan iti kanan mo. No saanan nga agluto ti anak ka. Ala, umay kan lang. Ijay ti pagtugawan ta. Okay lang. Ha? Ni Joker dayjay. Hindi. Kakibkipid na ni Glory ang kaanak. Hindi kaya nasahod na ito. Ah, dagijay dan. Nagtugaw dan iti dayjay abanda. Ah, lengdak ti rupak babanti kan lugong ko. Tao masidagak iti lamisaan da. Salpag. Dagiti awanan pain. Oh, Glory. Anyat mapaspasamakin ka. Apay ngagpakbakwar ka. At data dito restoran. Kagap-gapok iti Dr. Joker. Kumpirmado. Masikugap. Anya? Kasano nagsikog ka? Ha? Apay akas na ti saludsod mo. Kat namin adon anaylaw anta. Kwa? Sumagmamanupay la abulan nga gayan ayata. Masikog kan? Masikugak nga rodan. Imposible daytan. No masikog ka, saan asyak ti ama dayta? Anya? Apay akas na matan ti pagbagam Joker. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Agbain ka amang ibagay ti kasta, Glory. Anya asyak lang. Kit saan kan a birhen idadda na pasamak ka data? Di kayat ko asawan. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Bayat ti kaadad relasyon ta. Nga ta? Apay matanakas ta ka, Joker. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak. Kasanong agtalagakin ka? Kit saan mo't asyak ti mo na anubium? Sinublat ka lang mo't itinubium? Anya? Nga, sikat ti ama to'y sikog ko. Saan nga, Rod? Amok no putot ko dayta uno saan? Isu ala dingita, Glory. Ngamjak matakderan dayta ngobing. Dagiti awanan pain. Awan ti rumbang asang itam. Taawan sir-sirbe de dyan lalaki anak ka. Nangag ko amin na nagsaritaan da. Masikaw ti kasinsin mo. Gamsaan abigbigan ni Joker. Awanan pain na talaga day siya lalaki. Insukat nak, nabitipay mismo ang kasinsin ko. Word, gam sigurado, panawan naman ni Glory ang kas itinaramid na king ka, anak ko.
Tatang. Iso kaasimod di kasinsin mo. Nubilang laang anak ko. Ha? Si kapat gayam insan. Uwan insan, kumusta ka? Dakilan ti tiyan mo ah. Wan insan. Oh, di na ka di pastrakan, Glory? Mabainak ko mamang pastragkan ka. Sige, umay ka. Ay, agyaman nak. Dakil gaya man di sikog mo ah, insan. Wan nga rod insan. Kad, kumusta ti ama ti sikog mo? Ha? Awanan insan. Pinagtalikodan na kami ti ama do'y sikog ko. Ay, kasdi ngamin at talaga ti ugali day siya joker. Among ani joker ti ama ti sikog ko, Jessa. Uwan, insan. Nabayagan amok. Ni tatang pinakaibaga kanya. Kinaputnong na insan. Mabain ako na ikan ka. Arig na trinaydor ka. Gapoy ti panakirelasyon ko kani Joker. No amok la akasta. Inatipa ka kumaidi. Taamok nga awan na saya at amasakbayam kang kuha na insan. Husto ni tatang. Panawan na kaman akas iti naramit na kanya. Insan. Ang amala, agpatibkar ka insan. Takas ka akmat idi. Ay, kasladyak malasatan idi ti inaramid ni Joker. Ti panang talikod na idi kada kami iti anak ko. Ngam na ayat unay ti Diyos, tadi na kami binaybayan. Kinabailakmat nga oray kaskasano. Ang padata insan. Di na matubigbigan ang putot na ito eh. Ala, di ka unagladladingit insan. Taamangan no maapektaran ti sikog mo. Basta aywanan ti salunat mo. Para iti sikog mo. Insan Glory, nadamag mo ka din ti may papan ka ni Joker. Di ka di pa nakatiliw na, kapoy di pa nagtakaw na. Wan insan, ngam nakarwar matla ka no. Ay, sapay la kumatagbalbali wanday dya a tao. Ay, wan nga rod ah. Kinapudno na insan. Kanayon adamagan ti anak ko na sino ti amana. Ngam awan maibagak. Agpadata. Ngamin, pinagtalikodan man ti amana. Hanggang saan man na ti ama ti anak ta ti pagsaritaan ta, Glory. Tagsakit lang ti barukong ko. Masyanak ngamin iti anak ko tawan na bangunan ng ama. Agpadata insan. Sige, change topic insan. Oh, papalanyaw. Ta nakarubot kayo mo nga agina, Jisa. Rumar kami kada insan, Glory, tatang. Ipasyar mi dagiti anak mi. Ay, sige ah. Tapno maliwliwada man. Agandad kayo ti iruruwaryo anak ka. Wan tatang, sumurot kayo ah. Ay, saanan. Taan dapat aramidak dito balay. Insan Glory, kasla kaano lang iti baby dagiti anak ta niya. Wan nga ro din San Jessa. Ita, dadakkel dan. Wan, elementaryatan. Shamin, Jared, di kayo unay umadadayo, tama nga numapukaw kayo. Dito'y kami laang nanang. Ala, inta gumatang iti merienda dagiti anak ta, insan. Ala, ayan ta ngayon, Jared. At dayutan iti ayan da nanang ta. Wan nga rod, ala ayan dan ngay. Psst, ha, adda lalaki nga mang paypayapay kada ta, Shamin. Asino ngay dayta a lalaki? Kayat yung ice cream? Ikan na kami, tata. Una, umay kayo. Tayin tayo gumatang. Ah, sige, kayat mi, tata. Umay kayo nga ro din ah.
Iabanda ti paggatangan tayo. Insan Glory, ayan ngayon nagitan ng ta. Awan damatan. Insan, intag patulong ka dagiti pulis. Ang Diyos ko, napnapanandan. Ay, unay matan. Madanagan ako ninsan. Darasam insan, intag patulong ka dagiti pulis. Tata, pagawitan da kamin. Kayat min ti agawid, tata. Saan anatanggan ti ulo yo? Di kay agsangit ko na. Kaya iti makabel. Sige, diton agsangit, Jared. Wen chamin. Simple lang ti ipaparamid ko kada kayo. Agpalama kayo lang iti plaza. Lalayngan nyo tagpalama. Tapno da igatang ko iti kaninyo. Anya alugar daytoy aya, tata. Adayo alugar da ito eh. So nga gurnong kayo iti pagplito yung agawid. Lalayngan nyo tagpalama. Wen? Sapsapulan da kami dananang kukan ni Auntie Jessa. Uray siyak, madanagan lakit din ni nanang kukan ni Auntie Glory. Ha? Anyat nagan da nanang yo? Glory tinagan ni nanang ko. Jessa mat tinagan ni nanang ko. Agkasinsindakan Auntie Glory. Ha? Anyat apelyedo da nanang yo? Ala, dito'y kayon, Wen. Amo yung ti pagawidan nyo. Wen tata. Wen tata. Ala, agawid kayon, Wen. Kat agsingsingpot kayo, Wen. Ha? Apay nga agsangit kayo, tata. Pagawanan dak kuma. Ipat-patag kayo unay-unay. Ha? Apay nga inarakop na kami ngay, tata. Basta, agsingsingpot kayo. Mapanakon. Tadyak mabalintag bayag dito eh. Taan ano pundak dagiti pulis. Tiliwandak dagiti pulis. Apay niya nga minti basol yo, tata. Sige, mapanakon. Sublian kayon to, Wen. Kawanandak kuma. Sige, agawid kayon, Wen. Bye-bye. Bye-bye, tata. Napanan, Jared. Wen, Shamin. Ha? Ada pulis, Jared. Wen nga ron, at tawad ka makamatanda. Ala, paltog samat di ay naguni. Agawid tan, Jared. Diyos ko, agyaman nagtanda kayo. Nagkapgapuan niyo. At dalalaki anangalakan niya, mi nanang. Ay na, agyaman nagtana kasubli kayo, adakta kayo. Intulod da kami mutla ang jay lalaki. Anya, Ni, sino ang lalaki? Jessa, Glory. At nananggag ko adamag iti radyo. Natayan ni Joker. Anya? Nagbalinggaya mo na nagpusat na dya kao. Katlimaban ka no kadag iti pulis. Iso anak ipinaltog ka raw. Ngandak sanggasat tanatay. Akin tanam ti adda dito'y nanang. tanamday di amak, Shamin. Ha? Amak? No kasta, no tayon ti amak? Wen, anak ko. Natangay mo't nanang, nya ti aramidan ta dito'y kampusan to. Kwa. Sarong karan tamot ti tanam ti amam, Jaren. Ha? Agpada kami kan ni Shamin anatayan ti tatang na? Uwen, anak ko. Kaputa. May sa ti amay. Aday ta ti tanam ti amayo. Kitaan nyo ti ladawan na. Adda ladawan na dito ayan ti tanam na. Ha? Mailasin ko day ta ah. Uray siyak, isunod jay nangala kadata edi. Jay ngay nangitaray kadata. Anya? Wen nanang, isua talaga. Ngam siming putmatlaeng. Ta edi damo, nauyong kada kami.
Ngam idi dinamag na tinagan nyo kini Auntie Jessa, simingpet kat nagsangit. Wen, kat inararakop na kami. Nagpakpakawan. Anyan, anagkasang. Nagkikita kayo gayaman iti amayo. Ngam iti kastapay awakas. Ala, tatang tagayam data, Shamin? Wen nga rod. Sayang, natay matan ni tatang ta, Jared. Oray sana nagbalin ang nasaya at yamayo iti kalakas. Pakawanan tayo lantan. Uwan, Shamin, Jared. Maawatan yun to ti amin inton addan na kami. Ikararagan tayo ti amayo. Tapno mapakawan dagiti ado ang nagbasulan na. Wen, auntie. Wen, nanang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasalitaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano nga taday tuyon, tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak, anak ko. Ay, adun ti utang ko. Iso ang masapul ang makaabrudak, tapno makabayadak. Uray kumaa, no ang talaga ang mabalin ang maisalda, anak ko. Awan mait. Amo mait ang makitaltalon tayo laeng, anak ko. Hun nga raw, no apay mat ngamin ang awan sa ni kwayo. Kat dagiti daduma alalakay, nalawat ti dagdagada. Isuda tapak nang da. Da kami. Talaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mit akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Iso ang masapul ang makaabrudak, tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaan mo makaabrudak. I'm kwa, pagpaaramid mi kumaiti balay mi ti ulang niya. Judy, Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo iti abroad. Makaurnong kayong tumanan ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa, kasaritak tumampay nila kay ko, Judy. Ay sus, saanan? Ta mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Apre, kaasya nakadia. Si kalaangan ti amok amaasid ka. Alan apre. Una yan. Friend kanyak. Kat saan mo't akas taasigod ti awag mo kanyak, Judith? Ket ag friend tamot a talaga. Si kamot. Maikawa ak lang amin, Judith. Ita lang awagan nak iti kasta. Ay na, di lamad man lang. Good friend. Alakit din, friend. Pautangan na kong. Uray porsyento no iso. Ay isaan. Diyak kayo ti kasta, Judith. Ang sige nga ron, mabitla ang taitid ko tiut utangam. Angam ne, sekreto talaang di mo ko maibagbaga iti sabali, ta amangan numamuan ti asawa kat ungtan na. Wun, promise. Sikreto talaang. Hello, tatang. Hello, anak ko. Kumusta kan ngay? Kastoy mabambanog ka kanayon. Nagrigat ti trabaho dito. Kasla kayat kun ti agawid. Anya, di pala nalpas ti kontrata, agawid ka. Uwan nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat mo gayam ti biyag dito abroad. Lawan ko. Aganos ka Naanos laki day nagiti amaw.
Wow, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho ditoy. Makauawid akong tatang. Mala, aganos ka ah. At da ka lang arutitan anak kaw. Una? Ay, wan gayam. No adda-agda magkada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya anars? Papaunan ka mo dita anak kaw. Kasta nga rod ti ibagayo, kababain no ibagbagayo a katulungak dito'y. Nurse ko na yo, wenno manager ti hotel, kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pa'y laag kuskus iti kubeta. Kanuan niya pa'y dita. Ay, rumwar ti matak dito'y. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di kunak Nurse ti ibagayo at trabaho dito'y abroad. Naawatan nyo? Hello, tatang. Nangyagyo ti imbagak. Wal, anak ko. Di kay pau-pau-itan iti kwartayo, no diyo tungpalan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot na ito babaeng, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya? Umanawag ka, Alma. Ni, apay ngay ama kaungat ka, Judith. Disturbo ka mo namin. Katnay, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di taya, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka, nurse? Katulong sa amat tinaplayang iti. Wan, ngam inseraknak ti amok ditoy ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man. Kat high school graduate ka matla bata. Ano ko? Nag-examinak. Kat nakapasaak mat. Ta nalaingak mga rod. Iso nga automatic Nursak dito yan. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Wa? Damagat lang ko mano. Andan may paunami di bayan mo. Diyan ngay utang ka niya. Unay ka baton. Di mo lang maiturturuganan day tanga utang ko. Agbayad akto pati. Kaano ngay, Judith? Inton agsuldo ak Ada nga min nang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti una mabayadam iti. Ay na, di ka mo makauawat. Sige, bye! Dagulit mo da a babae. I-off ko man lang yung cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanya. Uray gayam si kakit inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi. Ngam di naman tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan, no, kasi nga awaga. Ay, agpada tangarod Alma. Ibagbaga na pa nurse ti trabaho na abroad. Jak amo Ben. Jackpot yan. High school graduate lang may. Kasano ko nagbalin nurse abroad ngay. Kalokwan da ita. Nagpauitan ni Judith, Tata Selmo? Wah. Nagpauit allowance ko lang mo timpauit na balasang kaw. Kat tay utang na kanyak ngay, Tata Selmo. Ay, ambo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ichay. Di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Nagsukat sa pa yan iti FB account. Jak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak amo balasang kaw. Pakibagay mo tuman lang ngay maya, Tata Selmo. Sige, balasang kaw. Ipagaktaw, magsarita kamay. Hello, tatang. Anyaman ti ibagayon aya. Kwarta manan. Inaldaw kami, nga daw may aksingir dito'y balay anak ko. Awan pagmaitan ko. Yak daw may darang-rang-rangan dito. Ay na, ibagayo ang aguray da. Makaawid aklaan ta itong pakadakwada ti dulyar ko. Ha? Ay na, di
kaagtang-tang say. Tamaditikas ta anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 bulan. Anya, Singir da singir. Kung namutlan nagdakkel ti sweldo dito. ipalpalas po kumag na may nadagkar di swildong anak ko. Siyempre, namnamain daan at sa pagbayad mo. Awan pa'y kwarta. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Ipanamit di swildo maya anak ko. Ururnungak Taagbalayak to iti dakkel. Una umpay apayadan na kiti utang mo anak ko. Maudin ton dagita. Agbayad akto Saan pa'y lang nga ita? Ay, nagpipintasan dagito'y ababalay. Adugayam tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito Ay, daytoy. Simple nga nagpintas. At dapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sutak tong aglangoy-langoy. Saak agkalugong iti payapyap. Huwag nawaw. ay, daytoy pay. Napimpintas man daytoy a design. 2 stories abalay. Ada tiris na. Ay, daytoy pay. Napimpintas manan. 5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinok to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silitmik initatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Kaya mayat sa daytoy a 5 stories abalay. Sa akto maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti nga barangay. Tanangaton to ti ipatakdar ko abalay. Ay na, kasla torre ko naman ay nawaw. Awanan at talaga, Ben. Nanglipatan di ka arubat. Imblak nakpayan iti Facebook. Wen nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Ay, talaga saanin na nagparparik na, Apolos. Masyanak pa yun iti amana. Taison ti ring-ring-ringen ti tao. Huwag nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawa. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sabay lang kumaan. Makapanulog na makabayad Alma. Sapay lakuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakdar abalay iti abay ti balayo. Tatasel mo. Wen, Dura. Balay ni Judith. Nagdakkelan? Kasta mo ti kayak na. Dura. Kat nakabayadan ito utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Nung awan sapay ka no uray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanin, Dura. Ito mo may abulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron ito utang na apaman ang makasangpet. Tauray tay kasinsin ko kat agrekreklamo. Taadamot la utang ni Judith kenkwana. Dalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangpet mo. Mabalinaw na pag naedan. Nagpintas, tatang. Una, taginasto sa mit iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kay, makiasawa ka nga rodin Wento, tatang. Intun adda agaram abaknang. Baknang kaya pa pakiasawaan. Iti kaunay agarapaap, anak ko. Panasaksakit, numapaay ka. Wen ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunod kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas nga ninmo. Wala, sana balay. Na dito'y daan na balay, ti pagnaedak anak ko. Saan ang nalairwam, iti dakkel na balay. Dito'y aklatan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Tabareng maasikan kada kami. Mabitlaan. Di kay basta umunag dito'y balay ko anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kaming balkon. Kun
Uray saan na kami na pagtugaway. Kababayin mo't kin ka. Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith, takasapulan mi mo't inutang mo akwarta mi. Mabit man laang, apay. Ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang kada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwar yaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanya. Ay, awan tanagtalukak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Uray siya. Awan ti pinapirma ka kasuratan kin ka. Nagtalakak kin ka, Judith. Ay awan dayta. Nalaka ti agpartuat iti sarita. Isu nga agawid kayon. Tanawan maipakita yung kasuratan nga imuta kada kayaw. Awan ti maitid ko. Ala, agawid kayo. Ay na, maditikas tangar aramida manakaw. Agmasbasol ka. Apay paglipakam ti utang mo. Kat puno mo't anakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarumda ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Taawan pa manaknak daan nakautang kadakwada. Awan kasuratan tatang. Ay na, nagluknungan to'y pagiddaak. Nagnamuyak ti agiddaa. Nagbunga matlaangan ti adu argrigat ko iti abroad. Dayto yan ti bunga ti adu alingat ko. Puyat kanda dumapay. Ure agmay may sak dito'y balay ko. Tanaragsakak latta. Di mo't kayat ni tatang ti umay agnaad dito. Tadi tamot daan abalay ti kayat na apag na udan. Ay, makaturturo ka mutan. Inulaan. Apag isunto no maluto ta insaan ko amaes. Iturog ko pa'y. Ay na. Ha! Asok! Apa yan nagasok ni Tibalay? Marurang Tibalay ko! Tayaw! Karo ba? Marurang Tibalay ko! Ay na, tatang, awanan. Naura man di, kagudwa Tibalay ko. Naibaglaki day. Tatilaeng kagudwa tinauram anak ko. Awanan, tinagbambanugak ijay abroad. Wala. Gusto. Di ka nagsangay. Agyaman ta iti Diyos. Tatapay na bata. Saan anauram ame? Apay nga may nabinaybayam tilutlutwam amaes. Basol mo mutlaang anak ko. Anyat pampanunutan anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imat mo. Pampanunutot ti napasamak tatang. Maamiris mo ka din, tibidot mo. Ay, uy ni tatang. Pagbabawyak ti pananglukok iti padak a tao. Nakarma ak samutan. Palagit daytakin ka, anak ko. Iti pagyamanan ta. Iti pagyamanan ta. Saan ka anairaman, anauram? At dapay gundaway mo nga agbabaway. Uwan tatang, itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa iti mapasamak kanya. Iso nga inakakid daw ti pamakawan kadagiti nagbasula. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanya. Wala. Basta tirumbag, anak ko. Uwan tatang, bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida abayadan. Sa apay lakumata mapakawandak dagiti nakautanga. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan ang maiparuban. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wano kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, di tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.
Ita, sagutan da kayo iti sabalimanan nga pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo, Titan? Kumusta da apong lakay ka na apong bakat? Okay kami mo, Insan. Kontirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti panananda? Mayat, Insan. Pagdatabi ang pinay namangan. Kita am dagiti papaunag da Prutas kanatang ti katangin nyo. Ket ti gatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wan nairwar ko ni tibangko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, di mo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalag king ka, Jimo. Iso ang pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda apong, Insan. Agyaman na, no kasta, Insan. Orayon ti awag ti kapsat ko, na sigurado ngagpawit mo tayo dyan iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo, apok. Ayan mo. Apay ay Anyaman ti masapol yun ay Damagat kumalaang no nagpauhitan da Roger kan glory nga insan mo ijabarod. Ay na, awan pay. Saan da ka no masangot agpawait? Na makumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na saan da nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Umatangak taon. Kadra kwartam aya, Jimo. Kat istambay ka laang man. Ay na, oray istambayak lang. At dalat ta kwartak. Sige, tarong mo anak. Nagbumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jati pansay? Ano burger? Conformen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ka. Saan pa inimbawag na iti apo ko ta, magikon abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa Jakam mo Ano ba nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpautin na iti kwartada. Saan nga ron? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wantimpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpautin na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, warta na jay inggatang na. Ay, awon ang araw. Nabayagan saan ta arimwar bakay. Saan tan nagpaspasyar. Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apuko ta. Kaanong tugatagay bakay. Jak nga ron lamaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabing. Anyat pampanunutem aya. Ay sikod na pampanunutag Nga. No apay nagbasay ti pawpawit na giti apo ko ta. Kadakil kanuma ti sundo na di amraw. Ay, ato siguro ang ipaggasgastusan da. Saan ba't asikaw at akastaan? Dakil ba ti pawpawit na ina? Jakam mo Naumada siguro na. Kastanga-tanga ang paisaw.
Jak nga ron amo. Lain sapay ka upawag iti. Apay asaan da sa batingaw awagan. Saan da taga na akailiw dagiti apo ko sa bakal. Kailiw datra. Ngamakumikum da kanu nga ron. Kunan ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Naano amang kadwa ka na ta. Wanta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko. Wan Insan. Nagpauit pa yun na, iti kwarta dabong. Nasayaan nga ron. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka, Insan? Wen, insan. Makamukan. Sikat dag budget. Nasikamot sikat kadwada among dita. Wan Insan. Agan anos ka, insan, Sana bale, tatinulan mo't agipawin ka ni iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay ang daapong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo ini. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo ini, insan. Palabas tayo dyan, Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga ron, basta di mo baybay ang daapong, Wan ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay, wan, kasaritak man daapong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awana ka balay. Adak dito kindaan. Makikindaak ka pagsidag dapong itinaimas. O sige nga ron, baliwak doon sumawag. Ulitag insan, agan anos ka. Wan, Insan. Agyaman na. O sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko ataga. Patakdirak adago sa hindi balay ka. Swerte ka. Nakajambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalaya. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ka. So nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalaya. Adat ba sida bakal? Ay, target manon Baday, wala ka targay. Wala saan buguaw. aganos ta agyaman ta tadaasin ken bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa'y pauin dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, napayagan na kasto isin sinaan na. Asin kan bagong latan. Tita pa'y makamirmiryendaan. Agaanos ta Imbi mo sabat ka dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanay. Nagbaliwin na Insan Glory at Insan Roger. Apong. Anya. Apay ngay. Sanda nga pawpawit iti kwarta. Apong. Apay nga ta. Tawagam ba na kaya't ko abakasarita di mau. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga no, madisturbok pa ida. Di kayo madanagan, napong. Tasyak, di kumatang, di agas yun. Pangalaam nga iti kwarta di mau. Ay, katagrimidyo ka. Mukasapulan nga umutang tapno da paggatang yu iti agas yaw. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimatlaan? Wen Glory, sika ngay. Wen, Manong. Makabakasyon na. Nasayaan nga ron. Tapno agitan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na,
Kailiw kung da agawin ni Pilipinas. Kailiw kung da apong bakit kan apong lakay. Uray siya karot, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Agkabaw ta kanot ko na ni Insan Ginyo. Katidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wan ka nung araw. Di pa yun na ano ti cellphone. Naibaglaan nga na. Taad ta ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wan nga rod, manong. Santan nga ipakamo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masorpresa, manong. Anya pala ti sapulan nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagog lang, di pasidap ka na kami. Ganit di sa balay. Uray natang luisaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamatan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makarengren kayo. Tawagang bandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Ay, may na makasarita ina iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo ah. Awanan, nalipatan da tayo. Di yun namnamahin nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Well, Jimaw, kailiw midan. Nakalipat na nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, umanaw kayo iti sang wanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Anay ko. Apay at napis mo matan ni apog mo abakit nga, Jimaw. Ay, May saka mo talaklakayan. Jimaw. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abog-bog kawag da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak na nagawin kayo! Ay na, imbag na sinmangpet kayo kapaw. Apaw. Kaya't yung tigatas. Itimplahan kayo iti gatas yaw. Ilutuan kayo iti... Ay, agtanda ka, Jimaw. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi sinpet. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasimpet lang. When Roger Glory, idinabaw, nasingpet ni Jimaw, ngam idi agbaybayag, rimuwaran ti puno nga ugali na, dinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kami na kami pa yan. Jacqueline, pag-arop amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipaw it kami iti kwarta kan kuana. Tapno dalabus-busan niyo. Ngam di na kay matgayam igat-gatangan iti naimas at araon. Ulos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana puno dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Saan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kami iti sabali ang mga iwan kadaapong. Insan. Saan mi nasingaran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw ti pumanaw. Tay italaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Weng! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay pudno nga kindaga. Itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga.
Naluko ka, baraw. Linuko na ka. Di nagkatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo gaya makukuha din lako nakin ka? Anya? Isumot la di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanom ti akin kukuha iti daga. Baraw. Agpagpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pagnaidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Solnitak tinagkurangan. Maasi kayo kumakanya. Ikari. Saan na maulit tinaramit ko. Pakawalindak ko ma. Baliw ako. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawan da ka. Agnaad ka man ng titi balay. Ngam saanan asika ti pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da ako. Ulit insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka insan. Mapilitan kami amang idarom king ka. Saanan insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnagakday takada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daramid mo, nasaya at tumat ti pagbanagam. Ngam no dakes ti ganwat mo, dakes tumat ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ni Tatang Nanang. Aday silid. Agid-ida. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. Atin sangpet ko ka na. Inuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayang tiridaw. Para laang manankin ni munding di makan ngawit na. Baybayak na tan. Diyak panungutan ang tapnawan di pagsakitan tinakam ka. Ay na, nabsuga ka. Kasta ha? Mangan kayo iti ado. Tapno na pigsa kayo lata. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ayun na yung bagbat. Ay lutwan na. Hindi paborito ka taraon. Italang manan. Anak ka lagi ka. Anak ka. Una, tapat-pat ganda ka nga ron, Tatang. Uray ti asawa. Kasta una ti panangipatag na kada kayo. Apoy, adi mo ikuyog ngay. Adar aramidan na, Tatang. Kaya, inanagyaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka nun. Ay na, Tatang. Aguyag dya po kayo. Ipacheck up ko mga mawanmot kwartak. Anya, ay sos. Di yung baybayan tuyak na. Masapo lang may padoktor na dagos. Awan mo't nga rod kwarta nga aramatan ni Tatang. Malam di walit ko di tadruher di lamisan. Taikang kahit di kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman ak, Tatang. Thank you, ah. Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni Tatang, ah. Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Nateng ken prutas ti ipakan nyo.
Wan, kasta talaga dararamidak, Marshal. Ibagaya, ano diyo kabaalan at aripat to ay. Tada kami ti mga sikasaw. Maya kayo apumanaw no ka. Alay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gen na unay ti amami. Ang imdak sanggasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal, Nagdigusan ni tatang? saan pa'y? Madama pa'y nati panangidarang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusay, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, padpadigosan ni ading mo Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marcel ito'y. Ha? Agpakalaing manan na mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sos. Ay, aga pa daman ngatan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka kini tatang, Marcel? Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ro di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbatan na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marcel. Adda ka sa pulam kini tatang ko na ma. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangin man ti panagsasaom. Kunang mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna ka ngam siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpot numot nga rin. Agin sisingpit ka kini tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpatsik up ti anak na Milo. Makitam. Awan man nga ro din ha. Inibos mo manan tay pensyon ni tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga rod. Pangusara Milaw. Ako awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang ha. Ala, umay kayo. Taintay agpainit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Adapay na batay. Masya anak mo gamin ka dagi dyan anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bulda mo gamin ni Dagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadaw da. Adumot di tati mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kaya't datag trabaho. Ay, Namnamaan da ngamin ti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umayda mo tadagos dito'y balay. Sinsya patay na. Awawatin talatata kasi naman. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wan, anda. Di ka matanagan, Roseng. Noowan aramida mi tamare, mapan kay jabalay da tatang. Oh, apay, anyat kuwak ijay. Ka asikaswag. Iluto mi ti karen na. Itimpla mi ti gatas kanda tumapan. Apay, saanan ang kabaulan ni Nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakil mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tata. Taamami na ijay. Ngim ni nanang. Syuman na kamlaan. Un angam nagkasardamat. Asawa Basta na si katimapan ijay ta sikaswag mi tatang. Tanay. Ganda ni manan ti pensyon na. Amangan no unaan da tati kabsat ko. Kunti asawa na. Marshal, Ala. Nagkukuan ka tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nang nagtuti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akagura ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala,
Umay ka man kit di ta isuro nakmanan nga ag cellphone apok. Agdengeg tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no adamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayo nga agdeng-deng ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga ron, naitamit lati libangan min kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta cellphone na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdeng-dengag ni tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat manlada ito eh. Nay! Ay, apay nga inidip mo nga, Milo. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, hingkay jayay. Napadigusak ni tatang. Nagdigos ako. Pinadigos ngak ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagkaw? Huwag. At dapat di kusina at naglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing na kita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pagay. Ay, sana taong may nga ron maumili o di ipagmaw. Saan na mabalay? Hindi yung lamaw, ti pangpanunutin na kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong ditulong da kada kayo. Nan, nasyak ti pa pa nagluto. Umanaw ka maray. Panipakit ko, ti umay agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kwa. Ay, di ka nagsao. Basta pumanaw kan. Ituloy ko, ti agluto. Walan! Darasem! Wan, bayaw. Tagito, iti pakanyaw kani tatang. Prutas. Sana balay, ngagbisin kayo. Basta saan, kani tatang. Pakanan nyo, iti nasustansya. Tapno agpaot pa, iti biyag na. No, nabanog kayo ng mga sasikasaw, kani tatang. Ipagayo lang Sublatan na kayo. Itulod kayo, nadya balay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yo, iti imunang asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo, ti mapanagnay di jay. O nya, ayat yung tagawit di jay. Kung kailangan kada kami. Da kami, mga sikasaw, kani tatang. Da amami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga itaguyak kayo tatang? Ay, sobrang saman ti angkit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal. Ay, hindi bakbakan nyo ka ni tatang kaya. Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Ay, hindi bakbakan nyo ko na. Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay, na makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na ti kasta. Ang pinakan mo ti kasta. Ay, Ibong taninanang matabasol ko. Pinilit ko gamin. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka bang panganak iti ice cream. Muli ka sa pa ng pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Diyo ikatangan. Nawatan nyo, nanang? ay, wan Marshal. Yamat ti kasta. Nagsakit ni tatang kat maospitan. Gastos man na. Ay, mala, saanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya at la pumanaw kayo. Aniya? Nagamit kayo iti balay ti anak yun. Tandamot anak yun. Dito kami ti mga sikaso iti amamay. Di na po ang panawan, Roseng. Kapsutas, mapanawan na. Hindi ka madanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Mundeng, ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Madikilig na ka. Kasla kaya ko matulog. Ala ka titurog mulatan, Mundeng. Maturog kalaan. Tawam mo't aramidang.
Aginana ka. Apay akong gal umayak dito balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga ron amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Andan sa amin pa kanyo kan kuana. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan niyaw. Ayunay kamatan. Nagalas mati pang ipagpagarupan nyo kanyakon. Saan kumamadagasta? Nagsangitan niyo ay. May suwan kayo? Ipantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos man ay. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Ano na jay? Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabtuog. Inda kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundet! Takamin daw, dagnard dito eh. Lalay nga nyo ngayon manumilaw. Nakami tiagnan dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayag tala ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Isu asyak, timang tawid dito eh. Naala yun nagititawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Bukwak, dahil ito na balay. Pumanaw kayon, Lola. Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ilako kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola. Nagpensyon kayo, nanang. Ah, Kayo man ang tikon. Ada karbangan may tipensyon tayo di tatang. ay, Tikon na yun. May tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa tipensyon tayo di tatang. ay, sumrak kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, saan ay? Dito yan, nanang. Ala, mangted kayo iti kwarta. Tamok ka naawat yun, di pensyon. Marshal, Milaw, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakas itisigod adakal? Uray pay. Mangted kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talag namnamay ti amboyo nga ramidan. Day talag daw dawat ti amboyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kukwak tidakkel ako tyon, da siyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Umatangak iti sa bali. Diyak matla kayat nga usaren da kita kasi ka tinanggatang. Daytoy pay. Alaal kami na binsyet tayong padait ko dagitoy. Siguraduam laang adagiti laginatang mo ti ako kusem Kanwan gayam. Bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki. Kasi kamot ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pa nga dagiti anak na. Siyak ti rumbag ang mga lakadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma. Basta itad mo ti sustentong kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibaga ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? Makauman ti panagyungiwat mo. Isungag sinatan. Tainal daw mutlang nga agapat ha. Sana kabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason. Kanayon ka marabyan nga agawid. Guston! Matigang kakad. Agim-ibon ka iti angin. Kaumaka. One! Itad kong ti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustin to dagiti ube.
Sayo lang mapanunot kag sina ita. Tatalon na giti anak yaw. Ray, hindi pala kumaa. Awan pa'y anak yaw. Wano, idi saan kayo pa'y anak kasar. Lagnat na mo na dagos ti pudno nga ugali din ni Irma tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanagnak na. Kahit kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebe nga kadakwada tatang. Jakmet baybaya na dagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan ka dagiti ubeng. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akab balay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta manjakon. Oh, agyaman naktin may kare. Hindi pala kalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gupat ije balay. Agam, okay amin na yan, honey. Ha? Anat kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Mabayatan. Ha? Agpaiso? Pinaragsak na kitigas kaway. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, agam, saan pa nga ita? Kabarbaran pa ilati pasamak. Okay. Urayat no kaano ayawin na, kani. Agyaman na ka, tasyak ti pinilin. Siyempre, gaputa si Kati ay ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayad mo din ti order ko dito'y restaurant. Ha? Ay, naglukom. Niray mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay, nagloko da ita nga anak kaon. Payman. Makitugawak man, Ray. Tatang. Mabisinak nga may. Makitugawak tinuyan. Tanalawa mo ti spice. Kwa. Yorderan kayo niti kanan nyo, tatang. Wag, ngam. Adamot na pintas abalasang akadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie kaya, tatang. Josie? Ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagagkin ka balasang kaw. Kaya't kula ti makasiguradaw. Amom ka day, nga addan asawa, kin upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay taglat na ti anak yu. Kan, uray ata nagsinadamutan. Anya, balasang ko, napintas ka, kin ubing kapay. Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? Wan, tata. Ay na, siya kaun ti mangipagbaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyugdan ti kanan tayo. Sige, anak ko. Maawata kon ti amin, anak ko. Iso anak harit ka, anak isina ni Irma. Tadan kasukat na. Podnugayan, ti atap di asawam. Basol na matlang Nuapay nga insukat ko. Makaumat ti kinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom tiyag babae. Awatan da kadilatan tatang. Ay ayatak ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Jose. Minor di edad. 17 na lang.
Mature ti panunot na tatang. Kasla nanaknakampay ngam ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksen ni Irma. Si kalangarudan ti agbasbason. Padaksen pa'y laeng madyasawam. Nagpadagpay so tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anyalangan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan datar aramidan. Nang runay ti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Ket plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayat ti amada, tatang. Anya? Awanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababae. Di mo kaya iumay ko ditoy? Balay ni matay ito ya. Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak. Tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakarbengak iti daytoy abalay. Ta iso ti ama dagiti anak ko. Di ka agmulagat akasta. Pastor kanak kunak. Sige, sumrag ka, manang. Saan akong amas naaw? No apay ang nagbabae ti asawak. Takaskan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya nga minti gagaram kan kwa na. Umay ko la iliw dagiti anak mi ti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom. Tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito eh. Ang mga nadyak makapagtapal ka, anya pa ti maaramid ko ka. Nagsina talaga mo din. Dakas ayan, no ipasyar ko dagiti ubing dito eh. Manipod insang ba't mo ti kabit mo? Di mo masango sa rungkara dagiti anak mo. Makumi-kumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada. Awan mo't palyak amang mangted iti suporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyang ti numero 1 ka sa pulanda. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't agumura ni Josie. Awanan kay ti bain? Talaga napat-patagan ti babae ng ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na yung pagkipanagsinatan. Saan ka di? Wan! Di ka matanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat ta na. Jak mayunot agripaso. Makarangrang matagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikodan dagiti anak ko. Pimanaw ti inada. Diyak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pala inintenti katugangam, ah. Makumikumot ni katugangag. Anyamat ti kastuyan. Sana ka makarelax dito eh. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanong dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun at imang kadwa kadakwada. Sana mabalin na. Kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akit ti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, wano saan. Kasaro daitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad-adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina inti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid na mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabay. Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskarina asinaak. Tainayat ko ni Tiwasta. Mala, madlaw ko wakas lamasair ka ang mabagbagaan. Iso ang makaamu kang arudain, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidang anak ka.
Sino da ka di? Day, kamalin sa amat tinaturong ka. Dito'y matimbag at tilandli di kwarto ti anak ka. Ha? Sino ti anak yo, tata? Ni Jose Baraw. Amom no sa dino ti silid na ditaw pagababangan na. Ha? Anak yo ni Jose? Dito'y tata. Ha? Sino ka? Apay ka, da ka dito'y dagos ti anak ka. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar ka na. Uwan, Ray. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panangpaadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag na tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailing da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurot hak, Josie. Saan mabalin? Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan nga min akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta? Agsubli ka nga rod adagos, ha? Anya, imawagay ni Josie ken ka, anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, sos. Ang mga nun nakasapulay, iti kasukat mo, anak ka. Pangasiyo mo ta. Tadiyo ko matigdigan ti panagabulido. Nag-text. Kuna na nga umay ita. Ang awan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo, ti mapasamak, anak ko. Ubing dayjay. Napintas ka. Ha? Ni Josie ti umawawag, tatang. Mabit lang atas yung bata. Di ka kumamot agsawi ti kasta, Josie. Amumot mo kasano ti panagayat mo ka. Ladingitak, Ray. Ngam nakaamiri sa kon. Saan may parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Kat tulagan minti pa nagkasarmi. Anya. Josie. Hinayat ka iti usta. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nga agbayad. Paman ang makasapulak iti panggadak. Ikari ka tumulong ak tumag iti panagadal na iti anak mo. Basta di nak ko magurkuraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma. Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamet. Di na kami pastragan. Sumla ka. Agyaman na ka, Ray. Napnapan namin iti manuatawan, Irma. Nagsapolak iti panggadak. Awan na pintas agasat ko iti lugar ka na pa. Damag ko anak asawa kay iti sabali. Wan. Nabayagan na nagsina kami. Diyak kaya't ti ugali na. Binaybayan na kita anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawanta kuman. Tagpada ta nagbaso. Irma. Pakawanan na kuman no itala nagpakita. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Isu nga urusan ta kuman ti pamilya ta. Pinapudno na. Napanunot ko matanda ita, Irma.
Agyaman ak na nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagpaskulakan ka. Uwan, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta ado. Isong agpinakawan ta kuman. Uwan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ay ayatan. Ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga baruanan tayo manan. No aklunam asipupuso tinagbitutam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. No kasta, agawit kan dito'y Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo, taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi at mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen kaya man niya. Agay, anyangal daw ti sangpot mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti panawsan. Adda akon tita. O sige nga raw, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau. Sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatan din na utang takin kuana. Kasanwa singirin na ka, kat agbalin to naman ugang ta. Kursonada na di anak ta. Impagak ngamin ang mabain nga agaran. Iso nga awang panugan. Kuna naman nga danubya na. Kun kuna na lang day jay. Ang awan ka di, patpatyumot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singirin. Kaya't ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Ante, madanagan na. Di daan mo amay isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin. Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayatin ka unay, ispi. Ang yaman nak iti day tapan na gayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasal, ispi. Iso nga ipagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige. Ngam, kasla maputengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparaken ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpad. Ni ispi. Nobya. Naimbag nga orasyon, Ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumra kayon. Ay nakituloy tararamid na kaya kusina. Ala, umay ka nispi. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, why? Wen, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo tanitinubya na.
Mas daawak Mas lamauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya tayo naramitin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y may amabisay. Mangan kayaw.